U srcu škotske prestonice Edinburga, među kamenim ulicama, starim zidinama i tišinom groblja, čuva se jedna od najdirljivijih priča o ljubavi i odanosti. To je priča o malom psu po imenu Bobby, psu koji nije mogao da se oprosti od svog voljenog gospodara. Njegova vernost je ostavila trag ne samo na nadgrobnom spomeniku, već i u srcima miliona ljudi širom sveta. Danas vas vodimo u prošlost, u 19. vek, da upoznate istinitu priču o Bobiju iz Greyfriarsa. Godine 1850. Edinburg je bio grad pun kontrasta. Dok su ulice bile užurbane i često mračne, ljubav između čoveka i psa sijala je kao svetlost u tami. John Grey bio je noćni čuvar, skroman i tih čovek koji je svoj život posvetio radu i poštenju. Njegov vjerni saputnik bio je pas rase Skye Terrier, mali, dlakavi i uvek uz svog gospodara. Ime mu je bilo Bobby. Bobby je svakodnevno pratio Johna u njegovim noćnim patrolama. Koračali su zajedno gradskim ulicama, čuvali mirne snove stanovnika i delili ono što su imali, toplinu i prijateljstvo. Ali 1858. godine mir je bio prekinut. John Grey je preminuo od tuberkuloze. Sahranjen je na groblju Greyfriars, mestu poznatom po svojoj istoriji, ali i po tišini i hladnim vetrovima. Za mnoge je to bio kraj priče, ali za Bobija to je bio početak nečeg što će ući u večnost. Bobby nije mogao da shvati zašto njegov gospodar više ne ide sa njim u šetnje, zašto se ne vraća kući, ali jedno je znao, gde god da je John, tamo će biti i on. Od dana kada je John sahranjen, Bobby je svakodnevno dolazio i ležao pored njegovog groba. Po kiši, snegu, vetru, ostajao bi tamo danima i noćima. A tačno u 13 časova, kada bi se iz tvrđave čuo pucanj koji je obeležavao vreme, Bobby bi nakratko napustio groblje. Odlazio bi da pojede nešto, da se protegne, da udahne grad. Ali se uvek vraćao. I tako, iz dana u dan, iz godine u godinu. Stanovnici Edinburga su primetili tog malog psa. Donosili su mu hranu, pravili zaklon, neki su pokušavali da ga sklone, ali uzalud. Bobby nije želeo ništa osim da bude pored svog gospodara. Godine su prolazile. Bobby je postao simbol grada. Ljudi su ga zavoleli. Jedan restoran pored groblja svakog dana mu je ostavljao obrok. Deca su dolazila da ga vide, turisti su slušali priče o psu koji ne odustaje. Kada je uvedena taksa za pse, i Bobby je trebao da je plati. Nije imao vlasnika, pa je pretila opasnost da bude uklonjen. Ali tada je gospodin Lord Provost, gradonačelnik Edinburga, lično platio dozvolu i dodelio Bobiju medalju. Tako je postao službeni pas grada Edinburga. Bobby je 14 godina čuvao grob svog gospodara. Postao je star, usporen, ali nikad nije napustio svoje mesto. Godine 1872. Bobby je uginuo. Nije mu bilo dozvoljeno da bude sahranjen na samom groblju jer je to bilo posvećeno tlo. Ali je pokopan tik ispred ulaza Greyfriars Kirkyard, tako da može da nastavi da čuva Johna zauvek. Na njegovom grobu piše: neka njegova odanost i predanost budu lekcija svima nama. Danas statua Bobija stoji nedaleko od groblja. Turisti iz cijelog sveta dolaze da je vide, da ostave cvijeće, igračke ili da jednostavno zastanu i ćute. Njegova priča je ispričana u knjigama, crtanim filmovima i pesmama. Ali ono najvažnije, i dalje živi u srcima ljudi koji veruju da ljubav nije vezana za vreme ni prostor. Bobby nas podsjeća da prava ljubav ne traži ništa za uzvrat, da vjernost nije slabost, već snaga i da ponekad i najmanja bića ostavljaju najveće tragove. Ovo nije samo priča o jednom psu. Ovo je priča o svim srcima koje su volela i nisu mogla da zaborave, o onima koji ostaju čak i kada svi drugi odu, o odanosti koja prevazilazi smrt. U svetu koji često zaboravlja šta znači biti veran, Bobby nas uči da nikad ne zaboravimo, jer pas nije samo životinja.
Pas je srce koje hoda uz tebe bez reči. On ne broji tvoje greške, ne pamti tvoja loša raspoloženja, ne traži objašnjenja. On samo sedi pored tebe kad si srećan, kad si tužan, kad ne znaš šta ćeš. I time ti kaže, nisi sam. Mnoge ljubavne priče su ispričane u knjigama, pesmama i filmovima, ali najčistije, najtiše i najvernije priče često su upravo one između čoveka i psa. To su priče koje se ne viču, već ćute i traju, kao što je trajala Bobijeva. Zato, ako imaš psa, pogledaj ga večeras malo duže. Ako si ga imao, seti ga se. I ako si ga izgubio, znaj da on nije izgubio tebe, jer oni ne zaboravljaju i ne prestaju da vole, baš kao Bobi.